ko invest wo mo betua wo ka de nyame ani je ho invest wom no betua ka or the dividend be ka ho eye me say ene nyame nye business apa me ne nyame ye business me mo ka da okay me chance say me ne nyame ye business no eno ne say wo ne nyame ye business ade wo kan say wo hwehwa ade nyame ani je ho okay na wo de say wo ho den say ye wo sika say ye wo mo na de akwakwata akire enam say na ni je ho nti obetua wo soka okay ebi ti say so winning okra ayira okay na wo twensa akra na obi ono wo pese wo fa urade na ebi ahokire nti na bia wa fa no na de ne ko na wo fra ne fon so na wo se ne ho kire na wa boa no we invest say the bay obetimi asum nyame yie okay we invest hey dividend ya wo benya no enya sam ketwa anase nyankopon si asore dan won kona sofo bi si asore dan wutimi se we genuine man of God okay and we see so ya musi me so me de kakra me de buo ne anase bosume so ne etua wo ka na wa yi bia 20% and answer 10% and 30%. Okay. Now we say we the konya me fee. We mo fanti to mo bills. Air condition no mo so wo ho no. Any office no. Any wo monyi we fanti electricity. Now we kotua. Na dia boa. Yes, e bia we asore ba mpo. There be kura wonya asore ba. Banyame dia. Na say you are investing in what God is interested in. If on na say mesima sore dan. Na wo so fancy ntimi ntwi mfa so. No clear. Eti ene nyame nya business. Obi wo ha. When we are sinko na ye business any trade amponye business we are so na ye business aboka ewusia ekunafo ejanka sa wo yo mo what is so oba bi kunawu and oba ko na tua no school fees ko ka kire oba ne say mame ko hu ketwa no wo mu no me say busumi bia ba jiska fato aduane manage ana edu no school fees abusumi miensa bia metua yapam wo nyame ye business wow ana obi an ka kire so wo abrabo fim wo pese wo jai but the entity a warrior prostitution is a young it is when you'll be a man didn't consume you mobile. Okay. Now, what because when Yami was saying, I am interested or say I hate sin, but I love the sinner. Men pebone, but the boy for me abonia to me power massam. No correct. Nanny Ponson and mammy, the entity me prostituting, yes, dear me person me and you. Me won't see me a born one. Oh. Ye me dinner, me baby, the antenna no how much be a major one. It means no be man to stand the permanent today. No, but boamia. No, but boamia. And come in jai. And pa wouldn't cost you Juma with jai. Wash your name say obey master. Upon investment way. On your bit also. Oh. And go for branding your business. Only we are saying your business. Intina na ebinum bokano. Name no, wouldn't your business. And I'm saying any palm argument for discernment account. Okay. For discerning of spirit. If any Pebian will free yame, and then you will be an yame person or boano. I do mudo. Okay. And any Pebian the free yame, and then you will be an yame person or boano. And any Pebian the free yame. Okay. And then you will be an yame person or boano. Now say, oh, bohum paye. Now say, nipa way, kunani way, and we see when yame person me boano. What is what about bohum paye chain yamini? Okay. Or mau go ahead, shall see an Erade me wose sofo bi si asore dan wa ha minim se wo de ma minim se ye wo no osi ama wana no ane de a okay because asofo ni bi ha ba ke no ane de ani wo no ana oyo no ana sore dan eti erade me pese ka misika kakra bi amenya me de kɔ boa no eti fa kɔ nyame ma ebi asore no mu di anniversary ebi akɔ asore se bi a Church of Pentecost se Baptist se Presby ana se bi a fellowship bi a wo join me join Baptist mo tesa no Baptist church. Now it's yes, almost celebration be almost boa senior citizens. Almost young penny for 70 years, 80 years, or my mobo. It will move Pesica, family catente. Okay. What is almost a titan sorry on crossing crasse? Daughter church, a bit is at Son Baptist church. Yet the daughter church is our voter region. Voter region, yet titan sorry, a bimutit in Niase. A woman, a ye did bev and Cofodium bev the nom discover near Cosia Solid Dam, near Tonkunya, I'm no Matinase. I worship Punyame. Wow, Matinase worship Punyame. Na yesi ekotonia abodana so amomo etasa no baptist for continue kakra benya na fabra na yekoto motorbikes asofo no de be ko evangelism wow omo so mo ko asempa katre dwumadie what is here so mo ko che bibles and wada fa ho hyem na de usika akoto a designer wear yi na ye to bibles e de ache katre mo se mpa bibles no me so metimi atotu ete mo nyina me ntotu Madia bako esese yeti ase se words are really powerful. Some wo chro anasa wo kan eye powerful. Eti e besre se ade bako a esese wo de hye wo tirim ne se
ansa na wo bebie wa no aka asama kire obi a say ye wo colleague say ye wo boss say ye wo yire say ye wo kun say ye wo ba no okay pause think and pray before you say it. Pause think and pray before you say it. PTP because adwene a eba wutimu no ya dwene no nyame kasa fam yeah ena honhomone nso kasa fam papa eti wan sha wodofo na woni ne wo ho no honhom bi hye wo nkran se ka bibi ma na ba mu nokre ka bibi ma ne feel bad ka bibi na onye nipa hunu nokre ka bibi na wonya nothing ka bibi na affect ne self esteem ka bibi ma na ba mu ka bibi ma wonfa ne tin koboduam ka bibi ma asam na be piwe free woni mu aba ne nipa no wote a ebe ma na bunu ho abofia anansa ka bibi ma keka bi a kire no eti ye wo unse ye wo ahonhom efa nipa mu ye adwuma nyame nkonkron honhom no we gentle we boko and osan so ye kind ahonhom aka no wo mo ye harsh nyame nkonkron no we kind eti na unse ye say who read the fruit of the spirit Galatians chapter 5 verse 22 kindness gentleness and asumdwe nso ka ho asema edifri wonu mu ba eda odo adi love nso ka ho odo asem na obeka no na boni nnwuma no nso asema efri wonu mu ba edi asumdwe beba na obi wo ho a wo ya ade a wonwini nipa ho wonim se nipa bi a obehye ne bi adwene bi ene wo watenkane a adwene bi o it is a wo sharp who say how you make people feel is so important. Yeah, how you make people feel ubetimi ni partner e kwa ma omo fa so feel ye no they will never forget that. Etime ma bonsam mfa wo so e ma nipa bi ni awreho through your words. Emma bonsam mfa wo so obi a obehu ni bia na battles mu o papa enti u bie wano na ka asem de bi kire nipa na u bonsa ma ne refi ne hawo na ma ne refi na ma ne hunu okay na edi nkranhye bia ba na shane den ye ma nyame emfa ya no so enko Boa, would do so pepepe, eye nyankopon. No ni wura nipa dabi Antoine fom there was more kasaka ho bi. Why Antoine fom nyame. Wonton fom. Dabi. Ono ne ane. So ne bo se nyina ya amen and amen. Obrimpo onipa betimi ahya wo bo. Ba nipa agire betimi asesa anytime. Oh yeah, tai hu bebre. Yajini etimi sesa anytime. Onyame or say I am not a man that I will lie. Or the son of man that I will repent. Menye nipa na me uti asema wo de obreponim se nyame kasa ya mum yentie ne yio o se menye nipa na mediatro ena menye nipa nso ena masesa magene ne se nipa di atro nipa sesa na dwen o nyame nyansa wo de amaye no wo se menye nipa na mediatro ena menye nipa nso ena masesa magene de makasa meye etia no kire se wo ne nipa bi adili a Oheneyere trasie se onipa betimi asesa na dwene e onipa betimi adi atro enti se wo de nokura taade ekohye nipa bi na se wo kohu nokura no a eye wo no aye mistake every se na ni kwanse wo de nokura taade ni hye nipa no until se nipa na ma wo evidence se o hye nyankopon taade ni bi okay se nyankopon ne nokura no nyankopon ne nokura wono wo se wonye nipa no wadi atro en wono nso won twa atro no won sesa na dwene but wo se wonye nipa di nipa chese nipa di atro nipa sesa na dwene enti se wo hia wo bia se obi a wo ni ba be date obi a wo ni kwakoye adwuma men ni kan fa nyankopon taade no a enkohye no steady na answer na wa hu observe na answer na wo se we wo se nyame ataade ni bi ana wo hye bonsam die ni bi se bonsam so de so ye trofo enti wo hia nipa bia steady na hu se bonsama taade ni bi na hye no ana se nyankopon taade ni bi na hye no na mo men make assumptions men susu se nipa ne wo nyame suban ni bi na me ka se na mo twɛn na observe ne hye na test ne hye because nyame kwa ye nipa no nim se ye truthful nti e wo test ne so nipa ne hye na wo so ne hye wie no se o ampa we die metimi di nyame ataade ni bi ahye no na nko yesu na otambo nsamataade no father of lies no na no so wo di ahye no e wo se enti ade ba ko a obrempo ma hu se manipa
you're very disappointed. And man, you met me say, and say you wrong expectations about people. We assume wrongly, and we had wrong expectations about people. Oh, where do you want to be? Yes, I would. So we share will be bad man, so about we share baby no ban. Oh, I love you. I will do anything for us, Mate. Love with you. Evidence. It is a would be a son of her. No, it is a would be Abraham Crow son of her. No, it's your best as a more young people now, Mrs. Mobano. I've been pounding ye bre assassin when you answer say. Yen Shenya Missubai. And who said in Yamisi Bonabani and Suya? And said Yamino no go Nipano. Was say no man can do who to Nipano. And Yamino bo Nipano. Was said the fire true for the party Mrs. Sanadu. Need to hold Nipano. As I say, ya brea ya boy, kwa yebe sheni pebi wa jumem, ube shebi wa montinso, ube shebi wa sorry, a young yambo trans. Nyambo tre. Nesha se nipa nebema evidence a chese, wa wanyanku pon sunibi. O nyamia ta diribi anasa bonsama ta diribi na chano. And ube timi aboa ma odi wanamo you see January we now New Year resolution. Niama bi ana so beye. Who set goals, be visions be for yourself. Nanam say one for pragmatic measures in place in tea. As a wutim baby a wutim. One na who can say a feeling query no. Now wo 20,000 Ghana cedis wo account to. One na who can say a feeling query no what as say. One na who can say a feeling query no what to foundation. One na can say a feeling query now you have gone back to school. What's our school one na who can one now can't say feeling query and planching away. One now can't say feeling query now within Yankupon relationship no more intense. Oba Pompire more, Ube Yamia some more, Oba Consort more, Ube Yamia Juma more, Brabo Papa. And Yama de would be see when you saw enemy Busa say. Akosi saying 2025 and the Swadi Huna would see when you smith patch. Oh, Akosi saying, who can say Ube read the 10 books and Sana Fina Korea? Maybe will read the first book on Eviana. Sikana also would do a quackota as in Pacho when you say. Who can say Uber respect you, Kuno, me Pacho, if you what to say? Who can say Uber do we no me Pacho at the same? Who can say woman would say to Uber Grebe, Booma, who's at the same? What boof for time, who can say 2025 for the Uma boom fu basabasano, me Pacho, Aquacosi say. Cronona Casa with Jaino, Akosi say. And Crawford some consanwa apam na me utie me na udie na wusi ujai me pa cho konkonsan attitude no akwakwa kosisai adwumaden na wo ka se wo beye na adwumaden na akwakwa kosisai book no wa ready adru sai sika no de sai na ato me pa cho anopai wo spend time with God wo ka se wo beye fasting mo busum ye wie bia beye fasting baako wo beye 3-day fast me pa cho na ko sai March fasting na ko sai April serious. Yeah, the cat. Upon me, so who can sound much be ever sorry 5 a.m. Now a bomb pipe, me patch was saying. Upon me, woman, no mammy, I was saying. I want to me alarm no bokra, no ahram, no as hard to us rather. Yeah, so move. Who can say 2025? Who caps and what giant and patch was saying? Who can so be kuna within a chill, be there within a chino? I fed the watch tin ton time. Who by what's in your brabon, patchots in your brabono, I was saying. In Rubaby, Nanso sono and catchy. Make sense to say and catchy. Wow. You can begin again. Yes, see, and yes, see, but so many more a film pie, but you can begin again. Okay, who bet me as Sasha Sibia, with a young Sassiene, and the fatancy this in the coto. And the Frabo and a catchansa within a jai. Obikun a catchansa within a jai. Wow. Will be here and no say ye. And a Jumana will call you here, Juma. So book no cofa says here. Read chapter 1. No. And Opaya would say for Bible no. Now I read the 1 John chapter 1. At least Ubenya chapter 1 verse 1b. Now they are Bobra. And Genesis chapter 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. At least Ubenya Kakra. No, I shall say. Me pacho. Obi froze obi konkonsan de catch some patch not today. Apam you can begin again. Okay. Wait me asase bi. Amen. E ma bibia mu wabam enye hwe. De amuadi no mu ni nkode aka ne yema ho ban. You can begin again. Na emom ni sa wan hyase ne. Na wo ma the spirit of procrastination no wachina meye. Wacham dabi wonya kasa obeye bibia hyase ne ya men kasa chena. E chena na ne. Obeye bibia ye ne preko. E chena no apam ene ne. Okay. Eti men kasa okay e chena na me read the Bible. My Bible no so sesi ya na read. Bompa ye ni sesi ya. Okay. Frabo ni sesi ya na jar. Sesi ya.
susu box na o de se kan adwedwe ho no ai akoyi yiwodie tisi kanado abobom okay kona kopa wo kunu chewo kona kopa wo yire chewo o mana bibi o hu bibi na abuofu na o kasa gaga te sakrama ya wo bomu no ene akora ne a it's gonna be all right bibi abe fine what na de na tena se no one ye wo bra ye tia BBF ene ye wo bra ye ma road no so enye da bia ne ye ma road so okay etiapam masam ne se ye si bosumi fufuru ene da so ene da so nsan amen san chance ye bi na eye ne kakra anya bia wo 6 months da wanim a wo betimi dia ye bibi etu enu January 31 no na at least wako wanim kakra eti mama ye nyina ye nsan chance ye bi na ye si ye read ye nsan ko read bi en kakra ye betimi akọ enim tiabam no ne message amede ma e wo ga so e de atufo say eya relationship mu no ade bi ba issue bi e beba no yen tackle issue no yen deal with the issue yen get it to the root cause of the issue yen fan solve problem no na relationship no enyina yen ma eni kwanse yen ma ho kwan ma bibi ebe wuram saa de na ba ye no aba betetem ntem oh yeah ama nke nuafo pa nipa amodom ho pa relationship a enipa mienu etie relationship wa nipa mienu mu dinkita ho Bible will read Ecclesiastes chapter 4 verse 9 I will say two are better off than one because they can help each other to succeed. When one person falls down the other person will be there to pick up the person. The Bible can say nipa mienu mu na M궈BORṟ mo ho amamadi yi se ba ko tofo mo a ba ko ebeba no aba be so ni mu no asori agina na so ebre bia nipa mienu be ka bomu a mo be boaboa mo ho amamadi yi asa wo ye boafo ma me na me nso so me ye boafo ma mo no osafo no wo bowuram na kwan ofa so bowuram no se ya maye ni anna ho a obenya de wo pe no ama ye ntem wote ama nka nsire be firi me so aba OHENEYERE so nsire be firi OHENEYERE so aba me so no ebe boye me enu nyina enam se ye hu antra sa de na be sra ye no ade bi e beba mu me enu mu ntem no mema wo fato ho yenya hwe ye fi say relationships are important onyankopon ka say it is not good for a man to be alone enya ware yanko a o abrabo mu kura enye se nipa wo nko a obetena obi everybody needs somebody. Everybody needs some. It is not good for a man to be alone. No. Enya ware yanko a wo nipa no wo hia nipa wo abrabom. Nyankopon kura wo sane ba asase so a wo ba bewu no na wo hia disciples o mabeboa no ama sane so ade hunu na bam. Nanso the moment ye nipa mienu be kom ho abom say ye adamfo say ye adwuma say ye partnership no say mo amamani anna ho a osafo no bebo ewuram ama mo ntembete ese mu di se mutimu say emfa hu ne de besie ye ma ye ntem ente da mame ma be ma no ko say ama pe no na akosua mom ne ama no eko sabio enyanyansa ese se akosua ne ama hu se da bi boy no why fraud we nipa bonini onye nipa papa wo bai se wo ba betete ye ntam SOMPA ba so da bia enam nyansa ye ninti no na wo ba no wo bia wo akosua no wo boyfriend na akosua ma no pe no ai se nka mo mienu mo ye won na be ma no mutu no se banche no na wo momo ne ama na o chema nso ena wo beje me boyfriend na free me nsam ena beje me boyfriend na free na be ma wo timi kwose wadamfo pe wo ye be ma se se wo kono won ho Bema wotimi kwase wadamfo pe woye bema esese woto wadamfo totwene for onu koshiri bema we ana woto wadamfo ato akyene for this fraud na ababedi uhwamo enti ema no mu hunu nyansa mumfa nyansa nante emema no so mumfa nyansa nante mema mienu mo ya adamfo mo dom ho mo pem ho asam na mama oba bia batete mo ntam wo girlfriend no de ne ho akwahye wadamfo no amekọ wi aso baba ka kire wo say wadamfo na baba se mepe yenkohwehwe mu a yenhu no na girl no wo boa eyemu mienu no opese otete mo ntem mamu mani ana ho nti na yonkofa no na asai yemfa nyansa nante emam yenu samonam na se wo hia ba ma bi no so obeware na wo tese sa ba ma kro no ano wakose wadamfo ne pa mu mienu mo nya one na sa ba ma no mu ngu na ni mo ase mu namfofo ni mienu na mane akosua na monye one na mu ngu sa ba ma na ni mo ase mu nseda mu mienu mu nseda ntrase na mu nseda mfra no emetere mfimfin na mu ngu na ni mo ase ah na
ama beka chem se wasene pe na monim ho won ka no kora nkyira mo se mo ye mema mienu so na mo ya adamfo ena girl na wo kofa e no girlfriend na beka chem se wadamfo ba be se ne pa fra girl no wo wadamfo nanim na mo musa no na mo musa se e ya mpasa kwa me ba be se wo pe kwaku nie kwa me nie ye busaw na mo ne menkotie girl ne de no na enkoto relationship ne ntontwere the moment anipa mienu mo benante no osefo no soma ne ma se metemontam sa ma amfa nyansa anante a da bia de wo pene wo benya na especially ema mienu amonante emema mienu amonante ade ba ko osefo no betimi de atemontam pa no eye se wo besoma ba ma bi ana se wo besoma wo ba bi obi baba bedi wadamfo konkonsa kire wo we musa ninti ai wa beka wo ya kire me akosia beka wo ya kire ama beka wo ya kire freni pa no wananim no me prove nche o say ampa so kan because e dia ya soma no so wonfa konkonsa no e metete montam yemfa nyansa enya wo dia memfa ekunu a enya wo dia enkodi nachi eyire a enya wo dia enkodi nachi ade enya wo dia se wukodi akira wonkwana no wotwemu half obi sika enya wo dia menkofa obren a ye boyi onyame de hihye bi egu e de ye adwuma me esese wo setemra ana boundaries bi ma wo ho hyehyemra ma wa brabo akoda keto ha sem kan ye wo se mempa de enya media metini akoda ohu bibi okamu a na wo de kɔ wo se memfa de enya media wo bede wo ntimi nkuno ontimi mma ne yare because wo mewi awade eti ebesese nipa bebre yare ene bone ene atete ne abinidie ye nemu no ade anya wo dia kire wo di obi kunachi chinchine twan magi nipa ne kuna firi ne nsam ade nso nya wo dia na wo de ne konro so wo di obi yire chi wo si chinchine magi ne yire firi ne nsam ade nso nya wo dia na wo nsuro se wo di obi kunachi wo nsuro se wo di obi yire chi sika anya wo dia na wo fa bonni akatua ne wowuo onyankopon adoma kyede ne dankwa eti se wo ye young person na wo pe kwantenten wo pe long life a ye wani ma bi wa yifri wo kwan mu e se ade anya wo dia ne se nipa ne kura sugu so anase nipa ne domi wo ebenya ho fa de ye obi dia de nyame dia ma wo no live a contented life mo ani so ne wo na se wo ani so ne wo a nyame di bi beka wo ho be grateful for what you have jayani brenu greediness jealousy envy hu hia greedy de obehu bia wo pe de obehu e ka wo nkona nka enema panyina wo nko na ema wo nchen atese wo hu so obi anya de papa bia na ye wo ya wo nko na wo deserve the best obi anya bia e ye wrong wo nko na anya bia ye greediness ye besre ye nya brabo fi eni bre krono ejamammo atro every your life na manya metimi esane onyame wo se me nsanye tia wo na momamu ye mo bone ena ama meti because nyame baby abone wo no enye ho no ope edi ompe bone nti na wo ye bone aduro nti ena o ma ne doba ne bewu ye se de be ya wonya excuse bia o ma yesu bewu se de be obefa wo bone nyina na wa ma ne honhom na be hye wo ma na watimi ababrabo pa eti fa yesu no na ne honhom ne be hye wo mu na ba abrabo papa honam we de bia ye krono honam etwamamo nanso ne honhom ne be hye wo mu a emo hoɔden ma wo ba obra yiye ye besre yemfa nukuredie from amanyofo ebesi ase yemfa nante na ade anya wo de ade memfa wo san enka ye fam yakosua goabodju betimi afrem yakosen krono su baby we ani bra ne krono su baby honhom bi eye demon krono any bra spirit bi wo ye mu a ye dru ba bi a ye de sayade ye dru ba bi a send pan akosua na boa me adwo na boa mama ye adwume ene menye na nyina na me se dabi ekwan me fa so a me ba benye sika na chen wa ene hia me enu ti na me ni fa pi no antimi mi adwuma mfa ma obi no dabi because wo be bie wo be wia no wo be wia me ama madwuma na gu won so so de na wonya no wantimi amfa anya hwe wo so obi aba be wia wo ene no so agu eti na afa ya cost 90 ye na boy eti no ohia no e perpetuity eti ene ye be sre ye kan sa wo ye kromfo a na wala gaga sabina be kromfo ama se obi ye kromfo no woni se agozi di ma bitufo sa wo ye kromfo a wo woni se wonim se wo kromfo demon spirit wo mu a ye sre wo ene sesa wadwene e sha ase ma me na wo hwe ne ba ma no no wo wiewia se we lucky die no ye sre wo jai
store na woda no na wo provision ne ma wo maame ba na de kɔ ene ade no yesrew jai maame na wo de ne ton aduane no ankrofo beto aduane a eye 500 cedis ya wo se 200 cedis no yesrew krono ne jai wo sa wo office na account department yese kɔ na ekoto petrol kɔ yese na wate so na wo de bia ka ho a invoice no na wa inflate figures no wo so ye jai ye besre krono bo na ma o manager baby agina amonyofo ewia tememufo ewia wo mate ewia bema ewia na yere oyere nsusu ewia ne kunu na nkwada no nsusu yo mo maame no wo papa Edifo ewia edifo nsusu ewia wo to ne ma eti driver no sa krono suban na ama oman ni gina baabi agina no eti se wo se politician bi anasa amonyoni bi akowia de na wo ka busa ho se wo na wo ka no nya kromfo wo na wo ka na wo kobo obitimi ka se momo ma bobo se mi ntia wo nya kromfo Utimi se be a momo money transaction. One bobusia no way chip not to watch me. No, quite a cromfo. Now, whoever cast a politician be a cromfo, one air cromfo him. Because, maybe empty and the cat, maybe a telecell cat, and maybe wake cat, and Tina, a you from me. Ah, I'm ready to be a man, Messi, maybe AKOSUA, my friends and patro, a Sicanon come and send the Amina, may send it. Sister, who say someone number who say Momo medica the way we see come medica no etiatino etianu na aya me ya etimisra na so ka che o say memphis ka ne mfaso na medica tua na yantino na nyina aboa mo ma ne fa ne ntoma pefra se wo send this come obi no say we dey mesra wo memfa mfaso ade me dey MTM voka Mama number for Mama ma etati for me do muka Mama ma number for fa so me nteno fa so me nteno ah e dey krono su man no enti wo no ye comfort wo sa di power eyi a wo de eyi e fa na telecommunication na se telcos ne kanu a wakwaje busia huntua no wo be ye panyin anya krono na wo be ye minister of state anya krono na wo ye teacher ni anya krono na na be enti krono su man ne ye nhwese ye ma na wo fom no ye betetene wo mo na kofa we bra mi kofa koto papa butum wo tsa koto papa butum ska so ko ibra wo se obi wo se aware mu no papa bi wo ho a odi ne sika sia ne ma ne nim baabi e wo maame bi nso wo se ne nikro na friend baba ko he ko o maame ba o ma wo se ya brem ko ibra o maame fi jom ba se o se ma se maame nkata ka ko no to ko ibra men kan chen se wi ti wo tra kra no kro no eti wo se spirit no na eye kese kro no suban no na etre na afo ba panyini Obey accountant, obey minister of state, na krono no toaso. Eti ebesre say, and now we are maame bitimi tia na be school fees. Was what papa man kan kire no ati. Ya sa kwaje bra. Sa kwaje. Say na dia asem ko. Atro krono na namo. Tell you what maame no ko tia school fees. No kan kire the body say. O papa kan ka ben kasem. O pa uska se muntua. What? Se muntua. Oro se ba ka se muntua. Akra no, ni papa friend. Ah, ye tia school fees. What's that crana true? Sure. A trunks the lead to chrono. Sure. Because chronophobia is true. It won't a chance you will fear. Sanya man, near Mako Hebra. Moy, Omaba. Debbie and Cobobe and the new mood. Now, what's the conference? For example, when it said a quarter of a born coto. I am a born coto or born. It was a credit to her. What's that? No conconsa, a tro and a chrono. It's a best about an year before you were my sure. Charity begins at home. Entity and money will fear. Bassa, a woman in number by a penny pa. If it's a bonny, obey a penny bonny. Eti identity pa de man kwala no a ebema krompo no ebi ko bi obeka senya mi ntue nipa so ka no oboa onyam go tue nipa we read Galatians chapter 6 verse 7 I say do not be deceived God cannot be mocked a man reaps what he sows a New Testament in your Old Testament I say we dey APAM DADAA APAM no Galatians chapter 6 verse 7 I say do not be deceived God cannot be mocked okay a man who reaps what he sows. Boni pia wudu na ubecha. I'm telling you. Obetimi asre nyame de odo boni becha wo. By you eso ke twende ubenya. Etimo bia na ada God is a merciful God of course. Or a merciful God. But also a God of justice. God is a merciful God, but also a God of justice.
eti men kasa ade na me ye no me sebo ne facha nya me de beche of course what the beche but he is merciful, he is loving, but he is also just. Eti what the beche but you will reap what you sow. It's on one anka e Galatians 6:7 said, do not be deceived, God cannot be mocked. A man reaps what he sows. It is a one safunim now and answer be a war bontina wo ye boni bi. Na when you ba ho so agyan na nyame mfa nchawo. Okay. But wo betuaka. One day. Wo so obi be fa wo de. Sa wo ye oba na wo di obi kunachi a. Wo so ware e bi be ye wo. Inokre. Because wo no wo dua. Ntu betwa. Sa adultery no, it you reap adultery. Because say it's sexual immorality now wo dua ye no, you reap it. Eti amenya what you say oh Debbie yo ade na wo dua no. They say the ade ye wo menya wo de no, or say love your neighbor as yourself. Okay. It is a apam ade a meye tia wo no me ye tia me ho. Inokre. Ade a meye tia a oba pa no me ye tia me ho. Inokre. Love your neighbor as yourself. Eti de me de be ma wo no eba me so as myself. Said you be the better way in your day. Eti ye be stress nam na wonam ho no menye what you so be ye bibia fa ho di o. Debi o. Se nyame de opa ma wo. O nyame de opa ma ntu be ye bibia ni wa asase so ya wo fa ho di. Obi wo kura eba wo so san ba wo ma so. Enti the fact is say ye under grace no. Grace ne say first no. Na nka wo ye bone a fe na akofa nwan ne amponche ne ade da bi. They say yesu mo janenti. E wade fa me bone eche me wode ya chaw. But you will reap the consequences. Okay. Eso aba ne de. Eso aba ne de yenye asase we so yenye bibia mfa ye hunni. Ese wo ti ase sa. Ma me dodo na adwene ma so. Da bi asase we so no yenye bibi mfa ye hunni. Okay. Bone facha ne de wo benya. But wo betwa. Ye. Asase we yenye bibi mfa ye hunni. Wo wi ade a obi be wi a wo. Wo di obi kunachi a obi be di wo kunachi. Wo fo obi yire a obi be fa wo yire. Oh yes. Ai wo fo obi yire a obi be fa wo yire. Ebia ye be fa wo yire but unhu but ye be fa no. But you may not know but ye be fa wo yire ni bi. Wow. Wo wi ade enso ye be wi a. Eti be careful out there. And for grace is soon kasa wonyame or ye the same yesterday, today and forever. Na make or ye merciful God, or ye God of love, or ye gracious God, but or ye God of justice. Eti men nya wo say wo ye sofo na wo fa you know him say sikanti na wo ba ye and na wo dada nkrofo akomhye tro a bad prophecy you will repeat. Oh, say your woman will be blessed. Oh yes, minim dey for truthful bi. Be blessed. Ebra wo wu no. Okay, was munya me so ba na mi twa no. Oh, oh me hu bi. It was a new. I say a video be for the same thing. Who says we your ba. Yes say ya. Akosua ba ko wo mu ni say wan hwe yi a. Wo be ye depressed. Afene be kwa wie say ya. Wan hwe ya depression. Ebetimi a chew. The entire depression betimi a chew ne say. Yes, I finished now. And you may be a person. And you do November, December, then it dawns on you. Say, hey, nothing can make us messy. Simon to me, Medi. Sansan see me cast me to Simon to me. Say book na me cast me reading. Simon to me, me cast I will go back to school. Simon to me. Now, boys, what shall say reflected? It was show a boo. Because any party about kuna say what the BBC woni so na wutimi ye ma confidence ekosoro entina adwuma ye manipa adwuma ye manipa obi wa wagene say akwadwere na ye say wo obi a wo ye lazy wo nya hwe abo say wo kra no you feel so cheap we feel it cheap I say because you are not adding anything to anything. Okay, you are not adding anything but wo sorry na wo ye adwuma na bibi says oh ade one year oh news what can you what you say you also so what contribute to bibi at least if you ask na answer buy no one man in the muka at least who's why bibi it human beings no ye nyame boy in such a way say or boy ma adwuma it is say wo ye bibi and say wo de bibi si woni so na wutimi achieve it ya fe na kwa wie ya na wo hye wachi na wo hye ne ma bi wonti say wo bra ho ebi kwa wo ka say 20 ebi kwa na wo gidie 2025 me ware yes 2025 me worry hey after November o baby ama ba bi ama agohwe ngwa
Wo na say wugidie bepa say nyame amoa wa wugidie bepa e say wo na wugidie say na wo faith bi say 2025 dey obeware November ko December what I would die any depression betimi account November ne kura de waka ko ayara wo samu ba ye nya pom suminsia no na afini mu chemiere pe na ase de e awoni so ya bri anase bi wo wie school pa adwuma wo gidie 31st night 2024 no kwa asore na wo tro wo list nya na de koto awurade anim awurade 2025 de mama adwuma nye mama kunu mama yire mama timi to asase mama timi chese wo was our vision no afa de wo ya January ko February March April May June, July, Tiafi walk no. July, August, September, October, November, and this Let me Jenny and Kamenya US visa, UK visa, Canadian visa, Menam Dasu Ghana hey. Scholarship 80 afine query anyone here. Depression, a bit me account. By Yensa won crying say, Afine ending me you. Onyankopo bet me the one day I am century, and no. Onyankopon betimi the one day I sense no eno ya number 1 eti koso anya hope say enya no December 31st ne de bibia betimi asi wo betimi crash wo dofo bi next week e bi kra first week of December ena wo ba be hia no ana bi first week of December na wo ba be nya adwuma ye eti say wo ye obi ana niema bi nkoyi afi ne nya ende Onyankopon otimi ya miracle eti koso a enya gidie ma gidie no nko ana de to so biem you can start again san chance ye biem Sad man to be book me case me ready. Books in the go me to me toy. But in the go no. Who can so be sieska? Sansa sie bi. Who can say ka be kwakọ pedi? Who dey sansa sie? Fan say we January 1 nene. It is start all over again. yes Here AKOSUA start. Who can so be Afedia SOMPA no trendy o. SOMPA is trending and trending and trending. Trendy pa. Edino kwa pa. Enti ya declare say SOMPA is no more a new station. Enye new kra. Because ure mu se si an na bebe ya haja bebira to agu ure mbabi kra. Sia. Asem. we Haja bebira to agu. eno ano no. Ya Kenya mu Ghana de shmaima ya mamu nyina ebranso se M憑BORṟ ASEM ye obi asem dwumadi edidi abrabo mu nkomo no enenso yatena se eme se afutuo ne de yatie bia ne branso se edi nkomo kakra na nkomo nimu no ye de aka nyina tos ana me hye M憑BORØ ye programs no ene ye be chade eti M憑BORØ ASEM so ye be che nipa num ade eti anopa no se wo fra ide a anopa no fra nya ade a misrew wo nka ho ene bibi na wo kire wadwa no pa no edin ni nyina list no wo hoti be frɛ na commensa pillar 2 ababagye ne de wabagye emo wabagye anwa asa abagye magiri na ka ho ena Roman father nso abagye ne de ono nso ababagye fortune rice asa agye frito aye ne Welma partnership na dawodmenti asa nso agye magiri fortune for fortune magiri na ka nanim se magiri no OHENEYERE utimi de jollof Amen. Nano ya wada na me di be fried rice. Okay. Aye. Would ya imagine BB ya come multi-purpose. Multi-purpose is good. Me the last week me di be jollof. Na come papa. And the haja mu ya be wunya plain rice na nso so a. Enkura no watete am no wate margarine ni bi ato so am. Eno so be fine pa. Okay. Eti we de enche me bedi nkomo bi me wie ye no anu ma bi phone lines no. 0260196064 and 0260196065. Elder Jeremiah Simpson and they would do the birthday and they were no edge listen. No baha now she should be a Aberdeen Mano and one no. So we'll pay a location wa ye what dome Udru Dome Market wa also pay Rising Sun. Rising Sun School no. Ye ben school no hono asale ni muno na SOMPA wo. It would Udru Bra Dome Market. Udru Dome Market I also me share Rising Sun School no. Rising Sun School no. Baby a Rising Sun School no. Udru school na anymore. Bra wanim kakre enye wese Udru Market Junction. Wo de Domi Jose o mpacho na himfa na SOMPA 106.5 FM akra wo. SOMPA FM. Ombeka se eben. Me share wo de kaso share Rising Sun Rising Sun School no. Rising Sun School no ye ben de pa udru ho no na afi OHENEYERE bibia akoso kama nti ene ye beche nipa numa de eti ye ma o
fortune rice a perfumed rice ni ama wo frito na afen so ya ma wo margarine so aka ho numbers ye de be adwuma na 0260196064 and 0260196065 nti fato manfo nyina anim se ma ofre munya abotre meba mo so me bedi me nkomo munyina mo nhya no so nya bo 220 pe na me fa mo na me de 10 minutes ama mo na ma fa mo kama munya abotre me be che mo mo nka nkyere nkrofo so wo muntie sompa fi se ne kosi ukuada ade ye cha ade saa ene kosi ukuada minimum of 100 people ne ye cha omade sabre ye hwe mu na msa fe kura ne ya che be 20 something be 70 ne ade egu akire ye nuru ba bia ye se ye che nipa maako 100 ye che omo ye che omo anwa asan che omo margarine emo no nso 4.5 kilo perfume rice and a frito and so count any of the margarine set no the do was and was and so quite me the chicosua S6 and I say 10 and monka mammy I'm say 6 S6 I 6 I can see and so I at Mukama and OHENEYERE mammy couldn't come your mammy be a best or papa memo aquaba now what to say kwa mecha wade ye ma woni mu ma but wo kwa mema oburo nyaade na apam Jerry monko fam na me fansi nanim na nkrofo hu de me de che no no mani su mmiri wo mu a ai me be si anade wo ba fa be si OHENEYERE nim ai na me ma hunu de SOMPA 106.5 FM akra me de che ye ma mi ya won so abesra ya me ni be di nkomo ya enche mebie phone lines na eno no ma ye ne kama na afei mamu ohu perfume rice fortune perfume rice frito anwa ka ho en masade margarine de OHENEYERE mamu opagya ne sei we papa ni bia frito OHENEYERE se wo no wodi kan no abi ai sana minim se wo mo beche ye bin kam kwaje mediate me magoto bi wojom ani won frito de ram wo bi sifie eti ani margarine no margarine ya come at me am say eh so mo kro mo sponsor yanso ye nya omo ne ma ne bi ntia de met ye phone ti ta me no me sa fa kire kwada ne listener na be di kwada ne listener but omo ne ma ne ye kama fortune rice so you know perfume rice yi mako kama we ne mpensuo pi nti wo no anu asusu nsuo ne kakra nsuo kakra na de rubber kata so na wa ye wachi wa lo wa wuja no na aben kama mate OHENEYERE me dase mama we die obi bese onante se ene sen obapa ya ma wani mumma bibi ntiatiefo ya ma nani mumma na ntuma fefefe hye ne SOMPA ne ye de che no SOMPA ne ye che ne ntuma no wadwudwi ne staff fefefe kama saa no obapa we die onante se ene sen me pa cho we die boko asai 1 month ni me ba ha e de ma asemi beto SOMPA fo enim na nyame adom osofo bi frɛ e ka so obetimi edi ho adwuma nti nyame adom yetimi koe nti mi gina ha ya aseda na me de ma osofo no e na SOMPA etiefo ni adwumayefo ni nyina oh nense ne bana obaye na obeda ya se no obaye no obeda ya se efa wo ha obi ade betudwa na OHENEYERE fe na sofo a gidi ye de ne ba dwumadi so ko no ho na afa SOMPA so amasesei nyame aye wadom na o so wo ba no aba beda yase yeso ye da se pa sa won so amfa nhye wo ho na de nam SOMPA 106.5 FM akra so aye wo no so ba bedi adanse e de amaye wie ye da se pa na wa ba no ye ma won konsapan OHENEYERE pagya emo no esi we ya kama wo ko no de mi ma oburo nya no hie na SOMPA wo betimi ye ayi e fani say aha ye delicious nini aha ye fatu OHENEYERE so SOMPA FM OHENEYERE mo ene da ho no etiefo SOMPA bronya na ye de ma yetiefo na esi ha ye o OHENEYERE pagya we ni say mo go good margarine no rich ankasa delicious all purpose margarine enuane no so ahyemu ma jajaja vitamins agodo ndi omo mpomo yeden me pa cho sa fortune rice na esi OHENEYERE anim no
ɛna me de che wo no ɛna frito no ɛno nso so ɛna esi ho no ɛna ayi fortune no ye madrin no fakii ne manana ongo fa na japade na ayi ɛno nso so ɛna ɛno nso so esi ho no we na me de ma metiefo a modi echi me de ma mu bronya sompa bronya a ye de eche musa nsa ne ha won say na mo papa bi we mafo ai ne e behwe mo mama marketing manager megina no wonfa mehwe na nisu ade we Vietnam Yasmin we perfume rice we ene a fried ne fortune magic we na maka bomu amede ma metiefo a wo mutie de ache wo entie ma me obesra ye won so ne bronya ade amede ma no no etijeri 100 na su ba ko ate enti MJ mienu kurante be say ye che nipa makomako 100 emo na anwa na fortune margarine no enti mienu bi de omo fa akire ne ba enti wo no obeti afim tu nipa 98 na acha o made to ma ne bro 98 ya mede odie ne be sha na emu enti na eno no OHENEYERE eni ba kuta we akono se akono na emo no so the delicious rice Vietnam for de wo mu bibia e kama ti emo no so de yi perfume ekoyie emo no wasini trase emo no ti dane no delicious delicious na basoro afra delicious sa we su de we are single we are married you mo eti we de sompa ye tiefo ye damase ye ba ye amaso ye mu ene yeso se be ma bronya ne modi wo ben de a na wo frɛ ya wo fa ha no abeje wo men ya jeri e de bebrew baby a wo bia fa ho bodondon na dondon so fa ho bosompa ne nya aketua fa ho bosompa ne nya aketua panti tiefo se mote se me chaade ene si ho no nya na ada bi o ene ko mensa pillar 2 abeje ne de obi obaba ha bia afa ne se ye o radio no so afa ne bra me fa ne mra ha no me kasa ansa na ye de ne ma amanako obi obaba yi na Roman father so abeje ne de ko ya papa bi so abeje ne de on de ojai so mpa ne bata na so ho se ya eti obaba mami ye de we be che ye mami obesra ye nei antu ya no package ne kama de na obeka na ye mami de na ye mami de so mpa akra ye de che we de na o de mani nsi wani mu ha o de ko hen fasi wo Pastor de me kan se nyame onhyira mo amen na onye mu kese na wo masompa entren ko ba bia amen na fortune rice ne margarine ne anwa ya me de che we de o de be ya anwa mu ana se o de be jollof anase o de be jollof ebe jollof ru betimi use margarine de ya o de margarine ye jollof no kama pa because all purpose margarine it would yen so on for you no sangum etima me ye bedanse se o de wasem bedanse mpa wonya resource na enam so ama wo hawa na wo famu no onyame agi wonti yen so wo kwei ye ma fortune delicious Vietnam Yasmin rice na ya ma fried so aka woni ye de ye margarine nso aka ho ama nyame ya adomu a ye besan ehia emo official pa ese yankopon hira ne bampo ema na nyame nya wokase na de wa hye nyuma pa ase no onfa nkwa awieye enti ye da ase pi bacho yo mishime da mase nyame hira mu hira won so pa media sompa no trendy o sompa is trending and trending and trending trendy pa edino ko pa enti ye declare say sompa is no more a new station enye new kra because ure mu se si an na bebe ya haja bebira to agu ure mbabi kra sia ASEM haja bebira to agu na ese sompa eno no etietiefo me be che nipa num ade ansa na makọ ayi sompa bronya achede me chew perfumed rice papa bi fortune rice fried to Udi fortune no why fortunate na masan de ne margarine no to boboso say ya 6 ni asa de ya shema Sompa FM station a wuti a na ye di ubronya
Who's won't we na betie die. Paul Amantem was here the camphor. We shall see it here ready. One will be after watch our mother. Obi afra wacha wanwada. Obi afra wacha imagine 6 pack da. We so nyan ketewa. We so nyan ketewa. E na nye sebi omofon. Ya chade ya chade papa. Sure. Ya tiefo amotie yen. Ya ba ye machine itimi te kona mu ginam. No mu tie DJ she. Na mu tie DJ she. Gina musa. Enne me che nipa num. Prof nso bo baba be che nipa du. Professor Kobla Bochi nso ba na tiefo. God and country. Na fe third service nso na prophet Mangudi nso abeche nipa du. Na ese na nko nipa 40 and over. Ene ya che wo made. Nipa 40, minimum of 40 ya che wo made. Ochina na no nso etoa so. Ya nche nipa de enye nipa 30. Na fe ya ka 30 na ye de ya hye wukuada. Waji bi da pa oba bitina. Wanya bia eno ano no. Mo asha ase efre mehu dada. Make say you 20. OHENEYERE man say 20. Go me for 5 pe. How dey jeri yam fa ne yanko na den dey aye ne dey. Leicester Ghana Limited. We one and answer 2. Hello. Oh, na say do the one opa no je wo dey enti we wo pede e wala yi so. Hello. What ye do dey ato ho. Ye ba ye do dey bebere wo. Do the SOMPA mayor. Minim say we mayor. We hey, where you different? Do they do you too? Hey, anti do they do near too. Eti do they do now or fran or pan on ye hwan. I quoted down. Do they do better over piano panel? I know we have to do the bear home. Maybe what tema? And do they do who here tema? What tema come to one? Hey. And they do ba kuna no pano wa be fa ne de wa be gine de kura. Mo bi sorry to nyane we. Onyadi do the do no we ho. Onyane we. Mate do the do tema. Enya hwe do the do I cut it down. E de wo ho. And do the do tema. E wo ho. Eti ye dance. Nyame yadom a ye besan akasa biem. Eti Jerry do the do. Ye do de na to ho. Eti nyame yadom a. Ai. Se na membra o. Ubetimi afri tema babra. Beji se wuntimi so ayaye de bebre wo kasa wo ba wo bebo kadodo ba ebe hu de ebe ya ebe ma won saka me jiun sa no o se me jiun e yayi wa kasa ma jiun sa me ba do me pa de ina na to ai wo bebo ka etu de don't worry ebe hu kwa be fa delivery guy bi de be ma moto bi abre don't worry ye de be ma moto rider bi no de abre why. Oh, mami nyame sramu. Amen. Oba nso obefre wo. Apam wo. Oh. Ena Mr. Black is oba ho. There be a Mr. Black ni we afi. Na what you dey di bro ni. Mr. Black we dey me, yese bia me how, me customer chiro. Meet you. Ade me nimu me hu da. Eni anti ye boa me hu nyina me nimu ade. I only listen to the radio and the program. But anti ukasa me get. Kwanso Pauli Kasa was stressed that we are Department of Marketing because we got to come up on Yamana. But man, no fan grow for one moment. Until you would have put you and I know before from Sumra. Yada sepa 0260196064 and 0260196065. Hello. Hello. Yes. Oh, yeah, well, pipeline, where Baba, someone say ye. Oh, and you're some park, Rennie. And I'm some park as well. Oh, one would your be the Munya Munya been in Freway. And I make it, yeah, frat, ye. Na ye de wo pipeline. Yate, yada se. Ye nya chedi enti ye jayo. Yada se. Ye nya chedi enti ye jaya yenti. Matias ye me. Wo dia wo betie. Wo pa che se wuntie kura betie. Yada se, ye ni aso pa se. Wonya achedi ni nyina echi no still na woda so etie. 0260196064 and 0260196065. Do they do a budget 80 menko hello?
Good afternoon. Good afternoon. Me pacho friend say. Pacho, your friend me Vida. Because I feel Sakumono celebrate. Sakumono, you. Vida, na utie som papa. Me pacho. Boy, your presenters me and Sadin Chiremi. Me pacho, OHENEYERE. Ena MgsmåBORÐA. Mango Ena day. ye mami AKOSUA ABOAGYE. Okay, mate me dase. Me programs no emu mienu be na wokai. Ebo woman news ni wi a wo ka no. SOMPA FM. Your Freddy. Ya wo be ma advice. Your free program ni say. Me pacho MgsmåBORÐA ASEM. MgsmåBORÐA ASEM. Okay, na dia hi biem. Ya mango dey so ya obe preach afi no obe live worship so. Ono so ya mi tipa. No, no the program ni friend say. Me pacho already program mi tipa ni dina ya omo de friend na ya me. Enye she. Yafa wudi no. Ye de wo fortune perfume rice and a frito and a fortune margarine. Ye de bebro why? Good afternoon, Mama AKOSUA. Good afternoon. Pacho na ho te say. Nyame adumo. Mafisi apacho. Afin komatu. Mpacho me mami ben mehia ni. Pacho mami Cecilia ni Kolegono. Yo, Kolegono, yo. Pacho. Hey, me line em say. Hello, ma'am. Hello, Pacho mi gina. Mami meet you. Cecilia. Hello. Hello. Mami. Mami. Me pacho, meet you. Me pacho. Sompa de. Me de bia me kase ba man. E ba man me papa say ja me di me radio tu ho. Me tie ni anu wo boate. Mo wo kumase. Me kase obi ase obi enti. Na text them me papa ko pi obi obi. Na ntia na bibi yem. Amount the day me de on me timenyen shira. Because I'm the no. Must say me twin and to kwasori ni. Nyankopon wo hia matema me akotua gwa aboate. Nyame wo hira wo. Amen. Sompa must ba mame anaya. Ye Nyankopon nam sompa ya me na no nsi nsu ye. Obi a oto oboa me ba. Na wa Ghana. Na sompa bo na wo ye wuni na se na tata na me show seed. Na wo sompa pia de ya na me freedom hobana na me tin nyum sa mento me tu nyana nisu ade tie wo se ne nan na ase ja hono na tete shira won so pa ya fa won number no eti ye de ubronya de ebebrew afishia po afin commentary ase me papa mango dey say wo ya ne ba o san ye me speaker father Nyankopon wo shira ne ba bi obi awade sum ne ntu shira nsum na o ma ne kwa tintin aho odi amen shira one ne ye ne busu nyina amen amen hello good afternoon me pacho your friend saying Efia ma radio no nko fom na yenya feedback wa Hawaii oh Efia ma nko fom kra ana be free radio no ho a me de bia mo nanka mekeki adompa taiwo futuo wakasa chere ene wade chere ene eto da bia mpato fu ha wo ye no ema meni ti ema de bia eno ana meti ni sel adese omuamo non chamo ma na se de mo ye adwuma no mo ka eni ti ni oba mo de ye mo tanko Amino, mame, ya found number. I'm not to be my prayer, not over 7 years. And I'll cut by young time say that it's not saying, do a while next week. Not to commit bra and back. It is a company like the idea. Next week,
Okay. But you have found line no. You be fro. Why never be a wono? Sompa cry. You do brunya dear. Abro. You da CP. Yo, me fa di o chato. Hello. Hello. Yes. Hello. Hello, AKOSUA, good afternoon. Good afternoon. Mini aben meshiani. But MgsmåBORṟA SOMPA FM. Mame, wo shase tie SOMPA da ben. But February. Programs ru bomienu di nkyere me. But this support news yeah. Tell me Kofi Odro Eba and Sana Sofu Biaba and Sana wa melim. But if you had the one system and Sana MgsmåBORṟA ASEM but if you are assistant, it's a Kofi Odro ba no wa melim and Sana MgsmåBORṟA ASEM. Ampa utie ye pa wo se de ampa first na so food drew ba na so for Frank Abba na Apostle Frank na I enti pacho ye fra wo sen we okay yo ya fa wo number na de frɛ ye no why ye do obronya de bebere ye no obekasa wo pese wo ba ha baji a obetimi aba pese ye de bro nso ye de bro why yo me das because what to me I'm a man now you wait they say man acquisition the woman me dey baba in the midst of the acquisition now was my hand in say I was my hand because me a single serious but you see what Mate mame me da se ye da se ye futuo no eboa wo ye da se me mfa de otwa to okura na nka metam na so hello Hello MgsmåBORṟA mato waso wana asomu yi Kofi ma ni emishemu ashama Diamond City Kofi ma Diamond City ashama wo sha se tie SOMPA da bay mi tie SOMPA September ya September ya ho na ye program so betimi akai ayi abomienu bi din a kire me ba ko ye MgsmåBORṟA asana SOMPA third service so third service no one host third service no mango day mate ye be fa wo number no na ya fro obetimi aba SOMPA ha baje ana wo kase wontimi ma ye be yan kase de be bro ba bia obi a why because ye pese obefa TNT na esika na kwakwaje emo no esika ni binti ya ye be bro fortune perfume rice ni ama frito ni asama imagine account ye da se yo misime da se we o shira wonso etiefo diaka no professor Kobla Bochi beba be che 10 eti mu de monto mo boaso no nso be che na tiefo 10 eti no mamon ha mo ho emfre bim MgsmåBORṟA ASEM ya che de awie enne ochina OHENEYERE be che bi OHENEYERE be cha che 5 eti yesremo mo a mo frɛ no mo ntwen Professor Kobla Bochi ba for God and Country no obie phone lines no a ebi kura na mutra ye wo hyanse na na wabi amamo na wabusa one or two questions bi efa for God and Country utimi ansa ho a na afei ono so achewo ene obeche ne listeners 10 na bibia akoso OHENEYERE ye tiefo ene ye da wodo adidi a kire wo mo ena bronya na ye wo mo de wa niema de besi wanim ina ne fe perfume rice wunya bi na wo fia ho anse ya bo opuna den asompafo ya bra omo ya bra ma me wo da mo apie bra bonte ho na wanya hoho adan asompafo de chode abra efe se eti ye da se enti ye de besi ha wasi metwa to awde ma ye tiefo nyame nhira na nyame nhira ye tiefo na adwumayefo e wo SOMPA nyina ne ti breakesa enam no so ma adwuma bebo aze wa ma ye nhira ma akoye nyina ye ka ho aba ya ba ha ye nso ya besua bibia firi ho ye nyina ye boa ya bra bonte no onyankopon koso anya okese na wo nhira no ensan ye nyina ne nso ye nhira na ye tiefo nso bi nka wo mo me da se me so me da se atiefo ha ene edi dwumadie ne sie ne ya kosi ukuada SOMPA 106.5 FM akra ye loyal listeners no ye chamade program bi e becha de
for God and country musu mo 10 mo listeners do mo be che o made niema mo de che o no perfumed rice 4.5 kilo no na frito na afenso madrina boso makumaku nsia e de ma wo monti mo ba mo tiefo no busa mo question ultimate and power ye loyal listener busa na for God and country producer a friend say to me body programs to me body host to me body anything about